ayatin na ka as a friend. Isyat mo garot patlay. Ato'y latan dyan na sawakin ta. Hi Maria, I love you. Love na love ka. Keras na keras ka na berberway. Among, uray pa'y dagiting bitbitway. Sukitag ta isagot ko kanya. Ayatin na laan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Lugdit ka kiti padli. Sumayoy. Pagkupay nga iti mang sukit kada kita nga bitbitway. Ta itupak-tupak ko kanya. Kaya mo. Gago! Mang babarag ka ba't padli? Talaga kasi ati agayat padli. Ipalapal mo. Tapno di ka malakayan. Abaro. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? Talaga mo iapatlik. Ti panagayat mo kanya na kas na panagidugong. Uray na sakit. Sukita. Duta. Maalam lang. Uy, padlik. Talaga kasi di panagayat to. Sagad hanggang buto. Hoy! Ka-stick. Sagad hanggang buto. Sumayod nga lalakayan. Among padle, tipod-pod no nga panagayat, dungteng dayta, iti kuskusto nga panawal. Paano masabi? Sagad hanggang buto ano. Tapos, nung mabasted ka, kung i-break da ka, sagad hanggang buto mo ilaag, ti sakit na. Agparteg ka, sakan to agsangit-sangit, no panawan da ka. Kala mo hindi napapatulan ha? Ka nung ngay garot padle, datay bagbagam, nga kuskusto nga panaway, no ding mo't sarakay. Sa bagay apadle, among, lab na ka mo ilang tayo dyan. Ay-ayatin na ka. Ay-ayatin na ka as a friend. Maamon na itang ayat-ayat. Shot na tanpadli. Yan, kasta padli. Bagi ko, di ba sa purbay po? Isyat mo garot padli. Ato'y latan dyan na sawakin ta. Gago! Kasta padli. Among padli, makaasawa ka. Awan to, di ka ininumakaw.